Viring te CHC isolation wat thar chu bial tu MLA in khana hong Viring te college khon na min khan se bial tu MLA polarin sang aral te in na ya Viring te college chu mi pui de khatlang tan ma son na ani thei tura a khon thu soi Excise and Narcotics Department ten vo in khan heroin kejin hi le gram zaruk som kwa pakhat hong zan hi som thup pangan mana Myanmar atang local state danga shat tu ni ya soi ani clear to te chi baivek ole noel vanalwat pui kani a chanchin thar kim changzo kin ngai thlang Viring te CHC isolation wat thar chu bial to MLA in nimin khan hong CHC Viring te isolation wat sak thar chu Seribial to MLA pularin sangaral te in honga isolation honna in khoma hian khwalian pularin sangaral te chuan Viring te CHC isolation ward thar hon ani theita chu loma mati thu asoi Viring te chu Mizoram ko chwa poi mo takani a luka le chwa ka ber pakhat ani awangin shipui leng kara in khung shan na an nei mai lo awangin harsat na an tok fo thina ti a Viring te CHC isolation ward thar om chuan khotlangin harsat na an to thin te po asut kya sak ngei arin thu soin a thei anga Viring te CHC chu ti ma sona du thu asoi bok Viring te CHC isolation ward hon thar Wat thar hona hian room pani male wat le female wat te omin company ve da ani bok Viring te CHC isolation wat honna in khom mi doctor lal ompuya changte CMO policy pin kai shuain hun seri pastor Jesse Zosang Liana PCI na mang ani Manipur tual chung boya wanga zong na thakral tlanten Mizoram anron lu belzela nimin tlai thleng khan Kolasi district aral tlan ron lu te hi mi sangli zathum somriat pathum ni in an vai hian chung ko zakwa songkwa pahni an tling Sarkar data atarla ni danin ra tlan zinga sangkhat zali somli pariat chu relief camp an oma midang zani sangni zariat somthum panga chu an chungte bele mania in lu asang te anni Viring te college honna nimin khan Seribial to MLA pularin sangaral te inanaya Viring te college chu mi pui le khotlang tan ma son na ani theina tura a hon thu asoi Khwalian chuan thu soin Viring te college hon thei arwang hmana kalpui ani chulo momati thu asoya khovela na sang sang zinga damdo ina thok tu te le zirtir tu te chun haza om tak thok niya ashiat thu asoya Viring te college ha zirtir tu te le zirlai te chu Viring te chanchin ming dai to lo tur te an ni thu soin zirtir tu te chuan an na tho chu an mission filanga ya thok turina cha a zirlai te po thei to pachan la turina fui bok ani Khwalian chuan hlotlina changtur chuan tumru na te mani in thunun na te le in pumpek na te apoi mo thu soin hlotlina changtur chuan mani in thunun thei te midang te aya tai mak te zirlai thei top chua an in pumpek angai thu asoi bok MLA chuan MLA a thling le ani chuan kumtin MLA fana changin college zirtir tu te hlo tur cheng noi soma changa noi somni thlenga da zel do ni in asoya tharuk chunga college zirtir tu te hlo tur MLA fana changin cheng noi riat sing khat sang ruk chu college governing body kota a hlan ngal bok ani Viring te college hona inkhom he pularem Rammoy Ralte, Senior Vice Chairman, Viring te college governing body in a kai shuaya, Secretary in college dinani theina tura, malana shang shang te soibok. Hei baka hian Piralmal Somi represent Viring te Welfare Committee Aizol, Puzetlarem Liana, President Viring te Educational Staff Association, Dr. Zomwana President, Mizoram Librarian Association Aizole, Dr. Lasiam Nuna Principal Viring te college 10 thuchatak tak an soibok ani. Viring te college honna nei zot nu hian Seribial to MLA pularin sangaral te hian kalkhom zongzong te zanri abuat sai sak bok ani Excise and Narcotics Department ten vo in khan heroin kejin hi le gram zaruk somkwa pakhat hong zan hi somthum panga an mana Myanmar atang local state danga shaltur ni soi ani heroin wanga man te hi the Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act 1985 NDPS Act lo chanin thupwai siam sakan ni a vo in khan court a shwai ngal an ni
Voinzing dar khat le achan ve khan Excise and Narcotics Department chuan Selisi TMEF Camping Center bula heroin ke je ni le gram zaruk som thum panga hongzan hi som thum le anei tu ni a pu mi pasari age thangai liana kumsomli pakwa sanov langzama late vapar champhai district Kosar Alam Laskar Kumsomni Pali Sanov Sahab Udin Laskar Dakshin Mohanpur Sonai Assam Jaidul Hussein Laskar Kumsomni Sanov Asap Udin Loknathur Assam Abdul Rahim Laskar Kumsomni Panga Sanov Kamir Udin Laskar Bongkon Section B Ashmal Hussein Laskar Kumsomni Pakhat Sanov Amir Islam Laskar Uttar Krishnapur Silchar Assam Hamidul Haq Barbuya Kumsomthum Sanov Rohimul Haq Barbuya Dhanei Hari Silchar Assam Jakir Hussein Laskar Kumsomni Sanov Jalal Udin Laskar Uttar Krishnapur Silchar Assam Neya Inchalte Anni Excise and Narcotics Department le CADS Thokdun chuan an thudon bo zuin zirtop ni zanda rukle achan ve khan bong kon thlan malwenga heroin gram somnga paruk honga le anei tu ni apu mi pahni lalrem ruati kumsomni paruk daughter of lanun ne male Jian Sian Zamang kumsomnga Pali Sanov Thangsan Lian Bongko na khosave ve niya inchalte an manbok ani Excise and Narcotics Department in heroin aman zongzong hi kg ni le gram zaruk somkwa pakhat hongzan hi somthum panga ni a Myanmar atanga local state danga shaltur ni a soi ani heroin wanga man te hi the Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act lo chanin thu wai siam sakan ni a voinkhan ko ta shoi ngal anni Chief Minister Puzoram Thanga chuan Mizoram Legislative Assembly Secretariat a thoktur mi enge mazat tun hnaya nalak chungchanga Assembly Secretariat hotu te abyak tur thu le atulanga malak zelani tur thu asoi Assembly Secretariat nalak chungchanga Chief Minister hian nimin chunu khan Mizo Zirlai Pole Mizo Students Union shwai tu te apisa akoma CM Puzoram Thanga hian Assembly Secretariat hotu te alo biak tur thu le atulanga malak zelani tur thu Zirlai Pole shwai tu te alo shil ani Chief Minister Puzoram Thanga hi Minister Pahni Pulalruat ki male puti jera nun tluanga ten an joy o mani Mizoram Chief Minister Puzoram Thangan voin khan AIFF Men's Footballer of the Year sangni somni pahni achanga somni pathum lalian zola changte chu apisa a lenga somin thingpuya inpuya a hlotlin na alompui thu le chhuana mati thu asoi Chief Minister chuan lalian zola changte chu choimorna don phu ni a hria thu soin mizote ming ti thatu ani thu shila ama hun zela tha thla lawa theitop chwa zel turin le mani in thunun na thla lo turin a fuya hlotlin na tamjok dongzel turin a do sakna a hlan ani khati zong khatun chama chanchin thar kan ti chwa thai ani a thlir tu zong zong te in zawa in mang thavek ule